Assalamu alaikum, birinchi xabar kanalımızın көрчүлөрү, тугандар. Бүгүн адаттагыдай эле Рио Муна базарга сиздерге жакшы чыгарылыш кылып коелу деп бүгүн да келдик. Бишкек Рио Муна базарына мына бүгүн 27 апрель азыр баш багып кирдик. Бул рядты 2 жума мурда тартканбыз. Бул жерде экинчи рядына кирели дагы. Баш этек сиздерге колдон келишинче тартып көрсөтөйлү. А сиздер биздин каналга каттал элек болсоңуз сөзсүз каталыңыздар тугандар. Лайктан басып, бөлүшүп, жакшы ой пикирлерди жазып койсоңуздар болот тугандар. Сиздерге бул жерде күмүш түстө Nissan бар экен, 2004-жылы чыгарылыптыр. Объемы 2.5 бензин, оригинал пробег деп турат, 730.707-470010 деген номерлерге байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. X-Trail, Nissan X-Trail. Ички абалдары мына ушундай көрүп, өзүңүздөр баалап кое бересиздер. Комплектациясын көрүп алыңыздар. Пробеги жазылып аптыр. Кожа салон кара түстө. Так, пробеги жазылып аптыр. Тугандар, эсим номерин калтырдык. Ички абалы ушундай. Артка абалы ушундай. Күмүш түстө бул да Lexus RX 300 800 миң деп басын коюптур. 553 30 27 деген номерлерге байланышып көрүңүздөр. 2000-жылы чыгарылыптыр, объем 3 бензин, 278 пробег. Шундай тугандар. Болуш канча туган? Салам алейкум. 770 деген турабыз. 770 колго тиер канча? Ошо 770 800 770ке 750 болсо болобу? Болбой калабы? Ошо кичине чыкпайт. Аз-маз жетпей калат экендер, ашаткачы. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер тугандар. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Бул жакта дагы Honda CR-V капкара түстө, Баткенский номер 03. CR-V'ни көрсөтөлү. 2003-жылы чыгарылыптыр. Автомат коробка 2.4 объемдо. 830 миң плюс 4 дейт. Номери 0500 88 31 88. Көрдүңүздөр тугандар. Ички абалын көрсөтөлү сиздерге. Комплектациясын өзүңүздөр көзүңүздөр менен мына ушундай көрүп аласыздар тугандар. Ички абалы мына ушундай. Кара түстө. Артка абалдары ушундай. Велюровый сиденье. Кара түстө Honda жазды да сизге көрсөтөйлү тугандар, сиздер көрүп коюңуздар. 2005-жылы чыгарылыптыр, 1.3 объем механика, 550 миң сом. 703 67 04 67 деген номерге байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Дөңгөлөктөрү кышка абалда экен. Арты алды кышка абалда. Электро көтөргүчтө механика. Алдыңкы комплектациясын өзүңүздөр карап көрүп ала бересиздер. Эсигим? Сизби? Болушу канча? Колго теерин айтыңыз. 480 миңби? 480 миң. Жасай турган жери барбы жокпу? Таза, летний дөңгөлөктөр бары жокпу? Жок, кышкы. 480 миң колго теери. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Күмүш түстө 09 регион Honda Civic. Пробеги 326 миң, 2008-жылы чыгарылыптыр, 1.8 объем 520 миң. Номер 998 21 12 15 деген номерге байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Дөңгөлөктөрү булда кышка абалда экен. Арты алды кышка абалда. Assalamu alaikum. Автомат коробка экен, Болуш канча колго теери? Жакын кылып айтыңыз. 480. Катык айтың уксун бул жакты көрчүлөр. 480 миң. 480 миңби? 450ге болобу? Агам өз бала албайт азыр. 450 өзүңүзгө тийбейт да кайра. 480 миң. Болушу 480 миң экен тугандар. Көрдүңүздөр.
Бұл жерде бір Солярис бар екен да. Солярис пе? Солярис екен. Пробеги 365 мың, 2014 жыл шығарылып тұр. 1.4 объем 540 мың деп тұрады. 707 84 39 24 деген номерменен байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Мокрый асфальт түсінде Солярис. Дөңгелектері қышқа балды екен. Машина сіздерде емес пе? Так, есі жоқ екен туғандар. Байланысып сөйлесіп көресіздер, номерін қалтырдық. Сіздер емес машина? Сіздікі емес, Білмеймін дейді. Mazda 6-ны да көрсетелі сіздерге. Бұл да мокрый асфальт. 2003 жылы шығарылып тұр. Газ бар екен. Автомат. Коробкасы автомат ұқсайды. Автомат екен. Объем 2. 280 мың прошу деп жазып қойып тұр. 502 97 97 90 деген номерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Так, құлтану екен. Ассалаумағалейкум. Машинаның болышы қанша? 250. Қолға тері қанша? 230 қалса бересіңер, Азмаз жасай тұрған жерлері бар екен. По кузову жасай тұрған жерлері бар екен. Сөйлесіп көре бересіздер. Байланысып сөйлесіп көресіздер. Көк түсті Golf, Volkswagen Golf 3-ші поколение, 1994, 1.8 объем. Механика ба? 705 08 48 80 деген номерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Қолға тері қанша? Қанша? Қолға тері қанша? Последний сена? 280 мың. 280 мыңға? Көрдіңіздер туғандар, 280 мыңға беріп жіберем деді. Қышқы дөңгелегі менен сөйлесіп көріп ала бересіздер. Мерс 220 S-класс. 2000 жыл шығарылып тұр, 3.2 объем. 550 мың деп жазып қойып тұр. 706 43 72 52. 550 мың. Ассалаумағалейкум. Болышы қанша? 520. Қолға тері окончательно қанша? 500 бол құлау, Андан ылый сұраса бола ғой? 550 дейсіз бе? Автомат коробка. Кондиционер туда-суда бардығы бар екен. Чықанақ тірегечі, артқы чықанақ тірегечі, сондай. Амалы таза екен туғандар. Жасай тұрған жерлер бару жоқ бұ? Кожыны қара түсті екен, Қышқы дөңгелекті. Жайқысы бару жоқ бұ? Жайқысы жоқ, 500 мың тоғылыққа сөйлесе өздейді. Есін номерін қалтырдым, байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Камри да сізден бе? Камри. Бишкекский учет. Ақшасын айтыңыз сразу. $10.300 деп жазып тұр. 900 мың дейді. 770 13 47 49 деген номерге байланыс сөйлесіп көресіздер. Болушу 800 бен. Болушу 800 мың, Ичке абалы өте сон абалды екен туғандар, көрдіңіздер бе? Абалы кожасы жақсы екен. Холодный кожа да бұл да, қандай дедіңіз, 800 мыңға беріп жүреді. Оформление любой момент. Артқа балы ұшындай. Заводской дияқты. Қазан жақсы, қазан. Барлы зық басыны, зық. Өте сон екен, Тап-таза. Жасалған емес, жасай тұрған жері жоқ, байка? Жоқ. Жасай тұрған жері жоқ. Только жүріс көтті болды. Только айдаш керек. Айдаш керек, только айдаш. Passat, бензин газ. Passat жашыл түсті. Метан, газ. Газ, метан деңіз, Метан. Газ, метан. Пробеги 280 мың. 91 жыл шығарылып тұр, 1.8 объем, без вложения деп жазылып тұрады, механика. 285 мың торг бар екен. 260 береміз. 705 08 48 80. Қолға тері қанша? 260. 260 бе? 250-ге берсеңіз болса керек,
250 миңге. 60 да шилесин. Сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар. Жаккан болсо ушундай Passat издеп жүргөн болсоңуздар, универсал байкебизге байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгер Birinci kazan Bişkek'te. Бишкекте биринчи казайынбы? 2008 yıldan başlap bu birinci kazan. Дөңгөлөктөрдө мындай башкача экен, а? Дөңгөлөктөрдө жакшы экен. Audi сиздерден эмеспи? Audi сиздерден эмес, а? Audi күмүш түстө A6 рестайлинг деп жазылып турат. 2003-жылы чыгарылыптыр, 2.4 объем. Хорошем состояние дейт, $5800 деп турат. 518 21 86. $5800 деп турат Audi'ни. Audi сүйүүчүлөр. Номерди калтырдык, балашып сүйлөшүп көрө бересиздер. Автомат коробка, ичке балымына ушундай экен. Байланышып көрөсүздөр. Assalamu alaikum. Байке канча бересиз акыр последний ценасын? 5500 колго тиери. 5500. 5000ге болобу? Болбойбу? 5500 колго тиери. Audi A6 $5500. Байке бул деле сизден эмеспи? Бунун баасы канча? 5900. Колго тиерин айтсаңыз, последний цена. 5500 бул деле. 5500. Audi A4 2003-жылы чыгарыптыр, 2.4 объем. Автомат коробка. Расход 810 деп жазылып турат. Мотору мына ушундай экен, көрүп алыңыздар. Номер 08. Бул деле колго тиери, капкара түстө, бул деле колго тиери $5500. Ички абалдары мына ушундай көрүп аласыздар. Байкай бересиздер. Getz тартайлы, Hyundai Getz күмүш түстө. Пробеги 399 миң. Жылы 2005-жылы чыгарылыптыр. Коробкасы механика. Вложение не требуется дейт. 430 миң. 507 42 96 69. 430 миң. Assalamu alaikum. Сиздерденби? Сизденби? Канча колго тиери акыркы ценасы? 390? 390 миң. Байланышып сүйлөшүп көрө бериңиздер. Ичке балы. Мына ушундай мониторду орнотуп тур. Болушунча тазалап, жууп тазалап, химчистканы жасап тур. 350ге болобу, болбойбу? Болбой калат, а? Эсим номерин коюп койдук. Сүйлөшүп көрө бересиздер. Honda Accord. Пробеги 280 миң, жылы 2002. Привозной мотор басыптыр. Прошу 320 миң сом. Без торг срочно дейт. 320 миң сом. Номери 734 78 81. Күмүш түстө. Бишкекский учетто. Дөңгөлөктөр мына ушундай экен. Assalamu alaikum. Болушу 320 миң деп жаздыңызбы? Ооба. 300-гө берем, ал. 300-гө берип жибересизби? Берем. Берип жиберем. Автомат механикабы? Механика, 300 миң. Болушу 300 миңге берип жиберет экен туугандар. Ичке балы мына ушундай. Байкебиз менен байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Акча срочно керек экен. Нал болсо 300 миңге берип жиберем деди. Мерс 124 эшка. Кара мокрый асфальт ушундай свет экен. 06 Ошский регион. 95-жылы чыгарылыптыр. Пробеги 280 миң, автомат коробка. Объемы 2-2 плита деп турат. Басы 370 миң сом. 777 277 008. Эси жок байке бул машинанын? Калпакты чечиптир байкем. Бир жака басып абетке кеткен бир болсочу. Абетке кеткен. Сизденби бул? Бунун колго тийиши канча байке? Колго тийиши сүйлөшөбүз, нарканы көрөм.
Нормально чөс ба? Айтып эле койбойсузбу адамдарды мындай кыжалат кылып айтышып мындай колго тиерин мындай. 320-га берем. 320габы? 320. Бул мына машиначы? 9-га берем. $9000, а? Бул эмне BMW? BMW X5 экен. 2004-жылы чыгарылып тур, $9000га берип жиберем дейт. Бул деле 06 регионунда $9000 берип жибереткен. 777 277 008. Автомат коробка, 4 объем. Шундай туугандар. X5 издегендер буну деле көрүп кое бериңиздер. Ичке балына шундай. Мына. X5 издегендер $9000 берип жиберем деди. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер, а? Mercedes 124 Universal 92-жылы чыгарылыптыр. 2 плита дейт. 380 777 277 008. Бул деле бул байка өздүк экен. Мынау 1 2 3 машина ушул байка өзгө караштуу экен да. Номер окшош. А сиздер байланышып сүйлөшүп көрөңүздөр туугандар. Эгер басына келишсеңиздер, байкаңыздын номери бар экен. Байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Так, 16 минут видео тартыппыз. Дагы. Мына Nexia сатылдыбы? Nexia сатылдыбы? Так, ээси жок окшойт мунун. Чачка карта этиптир, э? Ээси жок окшойт. Нерде бир Golf турат да. 4 Golf 4-нчы поколение. 2001-жылы чыгарылыптыр. 278 миң пробег дейт. 1.4 375 миң сурап жатыптыр. 745 52 69. Golf 4 бул? Акчасы канча? 375. Колго тери канча? Колго тери 320. 320 миң бе? О. Golf 4'tü 320 ming'e süleşip görüyorsunuzlar. 320 ming. Туғандар, сіздерге 15-16 минуттық видео қылып жақсылап тартып көрсеткенге әрекет қылдық. Сіздер мүмкін болушунча лайктан басып, жақсы ой пикир комментариядан жазып қолдап қоя беріңіздер. Біз сіздерге жұма сайын ушундай аралаш уналардан, ал жақтан корейский уналардан, японский уналардан, тиги жақта матиздер, ал жерде жигулилер, орыс уналар 15 минуттан кылып сіздерге чыгарылыш кылып бааларын көрсөтүп тура берем. Сіздер маалымат катары көрө бериңиздер. Ошто отуруп же Баткенде же Жалал Абадта отуруп Бишкектин баасын билип койсоңуздар жакшы да турабы? Салыштырасыздар дагы Ошко барып карап туруп Бишкекте баасы мындай, Ошто баасы мындай деп туруп салыштырып көрүп байкап коесуздар. Сиздерден бир гана лайк катталуу ушул эле. Саламат болуңуздар.